بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, qadrli din kardeşlerim, qadrli milletteşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alamin. İşte bizni Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ismi bilen beylep Bismillahirrahmanirrahim deb açıp jiberemiz. Bugün bizim öğrenecek temamız teşdid teması. Teşdid. Biz endi aytdik, Arap tili ul her vaqt jengillikka umtila turgan til dedik. Bu bizning onun şulay jengillikka umtiluvi yozuda da şaqala, aytilishda da şaqala. Hammana shunga onun jengillikka umtilgan til buluğuna bir misal bulup bugün öteşek bizning teşdid temamızda şunga bir misal bulup tura. Teşdid nersa ul? Teşdid ul ikiletip oku. Bütün tillerde de bulgancha Tatar tilinde de, Rus tilinde de sözlerde iki bir türlü harf işrarga mümkün. Mesela bulunda allı güllü şeşekler üse degende allı sözünde de güllü sözünde de iki l harfi birge turu kele. Ya ise Rus tilinden klassika. Klassika degen sözünde iki s harfi, Mekke sözünde iki kaf harfi. Mine her bir tilde, Rus tilinde de, Tatar tilinde de hem Arap tilinde de sözlerde iki harf birge yeneşe kelirge mümkün. Biz bitinde nişi yazabız? Mine özümüzün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin süyüklü Peygamberimizin ismini yazıp qarayeli. Tatarcha biz ana nişi yazabız? Yazabız mine şulay. Muhammed. Biz onu yazabız Muhammed deyip. Emine garipler onu yazacaklar mine bulay. Mine olar onun iş yazarlar. Bizge bir sözünü yazır için mine 8 harfini birge yazırga gerek. Garipler 4 kine harfini yazıp koydular da üstlerine yazdılar bizim sözlük avazlarını bildiren harekelerini. Hem hatta mine biz mine 2 m harfini yazganıyık. Olar 1 m harfini yazdılar da üstüne yazıp koydular. Mine şuşunday bilge. Mine şuşu eyber 2 bir türlü harfinin birge şuşu bir bilgi aslında yazılığı ol indi bula mine teşdid dip atalar. İkiletip okulu bir harfini ikiletip oku. Mine onun üstünde turgan mine şuşunday bilgi W'ga dip uşatabız indi biz onu İngiliz tilindagi bu şadde. Mine bu bilginin ismi şadde. Garipler iki harfini de yazıp durmuyorlar. Bir harfini yazarlar da üstüne şu bilgini koyarlar da hem biz anlayız. Şadda turgan harf iki ikenin. Onun birisi bula sekin bilen, ikincisi mine şu şadda aslında yaki üstünde nindi hareket ra, şu hareket bilen kire. Tağın bir sözünü qarab qaraygali. Mine Rabbi. Mine Rabbi. Mında bu harfi iki. Birinci bu harfi bizim nişik. Mını eğer de açsak yazabız Rabbi. Mını şaddını açsak biz indi onu açırga da açıp da okuyabilirge deyişimiz. Biz onu da göz altına getirebilirge deyişimiz. Şu şadda aslında iki harf bulganın. Birisi onun her vakit hiç siksiz bulaşak sekin bilen. İkincisi mine şuşunda harfinin aslında yeki üstünde nindi hareket bilen bula şuşu bilen şuşu hareket bilen bula. Mine bu Rabbi degen sözünde bizning mında kesri bilen yazılgan hem mine bu ikinci bizning kesri mında yazılgan. Anladık indeymi? Mine nerse dedik, tağın bir mertebe aytib etkende, nerse ol teşdid. Teşdid ol bir harfinin ikiletip okuluğu. Garipler aytdik indi bir vakitte da iki bir türlü harf birge kilse olar onu ikisini de yazıp durmuyorlar. Birincisi onun her vakit sekin bilen bula, hem onun ikincisi her vakit bula şunday hareket bilen, şul hareket bilen, nindi hareket bilen yazılgan şadda turgan harf. Mine şuşunda bir gene harf koyarlar da şunun üstüne kichkine gene mine şuşa bilgini koyarlar da hem hareket bilen yazıp giteler. Mine qarayganda
Менә монда безнең Рабби сүзендә безнең нәрсә кәср белән килә. Кәср белән килә. Монда мин яздым. Кайда? Мин яздым хәрефнең астында кәсрне. Инде безнең менә мондый очрак булырга да мөмкин. Менә монда безнең әгәр дә шаддының астында ук торса кәсре, ул да шулай ук Рабби була. Менә булай язылса да, шаддының астында язылса да кәсре, яисә хәрефнең астында язылса да, барыбер шул ук кәсре булып кала. Безгә инде фатхы булсын өчен безнең хәрәкәбез һәрвакыт шаддының өстендә булырга тиеш. Менә Раббә булса, шаддының өстендә торса фатха, безнең Раббә була сызыгыбыз әйме. Әгәр дә сызыгыбызның астына төшсә, ул була уже Рабби, яки менә монда торса, менә монысы Рабби була. Раббу булса, безнең монда дамма белән була. Раббу. Хәзер инде әйдәгез китабыбыздагы күнегүләребезне укыйбыз да, тагын да бу теманы безгә яхшырак аңларга була инде. 35-нче биттә безнең күнегүләр язылган. Менә кызыл белән монда язылган Раббә. Һәм җәя эчендә күрсәтелгән аны ничек итеп укырга икәнен. Раббә дип язылган, без аны укыйбыз Раббә дип. Рабби, Раббу, Инна, Әннә, Әммә, Бәрра, Jarra, Hajja, Shakka, Barru, Jarru, Hajju, Shakku, Dhammu, Haqqu, Sharru, Birru, Sirru, Sinnu, A'izzu, Tillu, Hillu, Hissu, Burru, Durru, Khuffu, Kullu, Dubbu, Zuqqu, Ummu, Burra, Dhumma, Subba, Fukka, Surra, Summa, Burri, Durri, Khuffi, Kulli, Dubbi, Zuqqi, Durri. Хәзер менә тагын бер мәртәбә әйтеп инде, ничек укырга кирәк монда? Тыңлаганнан соң без инде аңладык әйме. Менә монда бит инде бер төрле хәреф булгач, анда 2 хәреф була. Шушы 2 хәрефкә без ничек басым ясарга тиешбез? Анда бит 2 хәреф, бер хәрефкә караганда ул көчлерәк була. Шуңа һәрбер сүздә шадды нинди генә урында торуына карамастан, ул сүзнең уртасында да торырга мөмкин, ул азагында да торырга мөмкин. Кайсы гына урынында булса да, без менә шушы шаддылы тора торган хәрефкә акцентны шул урынга ясарга тиешбез. Менә шунда менә басым ясарга тиешбез. Хәзер инде менә 3 хәрефле сүзләрне укыйбыз. Дәббәра. Менә дәббәра. Менә шушы б хәрефендә шадды икән, шушында біз басым ясарга тиешбез. Кәссәра. Фәджәра. Ваххада. Саххара. Әддәбә. Харрама. Раззаqa. Yassara. Bashara.
بشر فصل فصل فضل فضل عطر عطر عظم عظم نغم نغم كفن كفن لقب لقب ذكر ذكر شمر شمر علم علم كمل كمل صنف صنف صور صور غير غير دبر دبر كثر كثر فجر فجر وحد وحد سخر سخر أدب أدب حرم حرم رزق رزق يسر يسر بشر بشر فصل فصل فضل فضل غطر غطر غضم غضم نغم نغم كفن كفن لقب لقب ذكر ذكر علم علم كمل كمل شمر شمر صنف صنف صور صور غير غير تدبر تدبر تكبر تكبر تحجر تحجر توحد توحد تسخن تسخن تبدل تبدل تحرر تحرر تعزز تعزز تيسر تيسر تغشق تغشق تغصب تغصب تفضل تفضل توتر توتر تنغم تنغم توغل توغل تنفس تنفس ترقب ترقب تفكر تفكر تسلل تسلل تكمل تكمل تفنن تفنن تسور تسور تغير تغير متدبر متدبر متكثر متكثر متحجر متحجر متوحد متوحد متسخن متسخن متبدل متبدل متحذن متحذب متحذب متحرر متحرر متغزز متغزز متيسر متيسر متوطن متوطن متنغم متنغم متوغل متوغل متنفس متنفس متفكر متفكر متغلم متعلم متكمل متكمل متفنن متفنن متصور متصور متغير متغير اسود اسود اصفر اصفر احمر احمر اغتر اغتر اهتز اغتز استرد استرد استحب استحب استحل استحل استدل استدل يذكر يذكر من ابو سوزدا عند إيكي حرفته بزنك شد بلان ترى ذال حرف دا شد ترى هم كيف حرف دا شد ترى بس ذا حرف دا إيكي لا ترياتيش بس كيف حرف دا إيكي لا ترياتيش بس يذكر يذكر
المزمل المزمل المدثر المدثر غليون غليون. Міне біз тәштит темасына берген бүтін көнігулерінде оқып шықтық. Нәрсе түшініп қаларға тиішпіз, нәрсе аңлап қаларға тиішпіз біз бұл темадан. Тәштит енді бір түрлі харифінің икелетіп оқуы дейдік. Міне бір түрлі хариф бірге туры келгенде, оларның біріншісі бола har вақыт нәрсе сәкен білен, икенчісі бола хараке білен. Міне шушы ұшырақларда har вақыт ғараблер харифіне де бірге yazып тұрмайлар, бір харифіне гене yazып қоялар да, үстіне yazып қоялар. Менә шушындай шадда дигән билгене. Һәм без инде аңлыйбыз, менә бу урында безнең бер төрле хариф икәнен. Менә шушы шадда тора торган хариф икәү монда торганын. Моның беренчесе һәр вакыт һичшиксез булачак сәкин белән. Икенчесе булачак менә нинди хәрәкәт тора, шадда өстендә менә шул хәрәкәт белән булганын. Һәм менә шушыны ничек итеп укырга тиешбез? Без моны укырга тиешбез. Һәр вакыт шушы урынга акцент ясарга тиешбез бу харифкә. Чөнки onda bir harf кенә түгел, onda ике harf. Ике harf һәр вакыт инде бер harfкә караганда ул көчлерәк яңгырарга тиеш. Без менә шушы урынга яззаккару al-muzammilu шушы урынга ике нигә басым ясарга тиешбез. Һәрбер шадда торган harfы безгә. Һәм инде менә кәсре белән булганда гына тагын бер нечкә урыны бар дидек. Безнең бит инде кәсре кайчан кайда языла? Кәсре хәрәкәт безнең һәр вакыт инде ул сызыкның астына, харфның астына языла. Менә безнең кәсре белән килгәндә шадданың астына да язылырга мөмкин. Менә монда безнең әйттек, менә монда шадданың астында да торырга мөмкин кәсре. Яисә шадданың харфның астында да булырга мөмкин. Менә булай булса да, менә булай торса да, ничек кенә торса да, кәсре ул менә монда дип укыла. Рабби, Рабби тигез була менә шуңа инде. Менә шушы урынга без игътибар итәргә тиешбез. Менә инде безнең бүгенге дәрсебез ахырга якынлашты. Мен сезне үземнең киләсе дәрсләремдә дә көтеп калам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.